Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vekule February ni som le pasari sang hi le som hi le panga ania kan thu thar ngai thak tur te hi zanlai dar som pani rigdon haya kan buat sai ania Mizoram thu thar te tin Manipur thu thar ground report kan buat sai nuwa thu thar kan mu ang te le ramdang thu thar te kan ngai thadona Mizoram thu thar hi abur tran nan ngai thapot mai te ang tun nai khan not kholek daya puk pakhat an mu chuaka he puk a hian mi hring ru ro enge moza mu ani not kholek atanga thu kan don danin tun nai a khan not kholek khu atanga hlalo te thing khuang ngo a not kholek ramwak ten puk pakhat an mu chuaka he an puk mu chua hian mi hring ru ro enge moza mu ani voin lam khan not kholek VC NGO le mi then khatin he pu khi amuna chiang zo ka bel chiangin an tloa he pu ka hian mi hring lu ru ro pariat aya tam ma tur alo oma ru ro ba ka hian lumbel ke le dap them an mu bak thil dang mu tu re ro a omlo not kholek khotang ruai tu te chuan heng ru ro te hi la khomin uluk takin pu ka hian adu apiang en thei tura da that ani thuan soyani he pu khi kham kal har sada utaka omania puk lu na lai hi fit thum le fit ruk le achan ve bial ve la jaw fit som thum ve la thuk ni in tun ma in tu ma in a om ti an la thengai lawa alu tur po hian fuine na in uai le tan ve de uhlek ngai ni in kan thu don na chuan a soyani mi tham tak chuan kan lo hreto mai theya ni som panga thani sang ni som ni le panga zandar kwa le achan ve vel khan rabek chanchin thangi kum som li mual pui salem veng chu apasal silal siam liana kum som thum paru kuttuari na thia he tual thina kesi police laminan chui zui me kani apasal kutaboral nia riat pi rabek hian famasa pani meichia ve ve aneya afa uzok hian pasal nei to in anaw zok hi le khajirin hostela aum thunga usilal siam liana le pi rabek hian fa pani mi panaw pang ve ve kumruk mi le kumlimi anneya an fa te pahnih nen chuan an ma ni in mual pui bom tal na mun slaughter house thlang lama an cheng ani thudon danin silal siam liana hian anu pui hi an chen na in tuala afa te muklai na soisa a an kom thlang lam kor an ina tanga hlavak lova anu thla a heti lai hian mipa pakhat ko ran tholom ip semakal kwal me ne na chuan pusiam liana fa te chuan an pa in an nu atha thule ora anu thak thuan lo hrila khotang ruai tu te hna thlen ngalin ruang hi anjuk en chiang ta ani police nen lama chanchin rang taka hriat tir ngal ania heti lai hian chanchin hria an ron tlang khom hala usilal siam liana hi a ina a omlova anu loka ama aron in lanin khongai takin min hrathiam ula kut min thak lo ram te u kadu lo top thil ka ti ani tin khotang ruai tu te hna chuan aron in pe ani lal siam liana hi police kuta lan ngalani rabek ruang hi ZMC a postmortem mania salem venga thana hun man ani nuwa ni som le paruk khan an khwa south mual cheng pan puyani silal siam liana hi trak khal thin ania ran tal na te po thok thin zu in mi tia han soi tur chu ani chi lova arem chan chang ero chuan lem ve thai mai chu ni thu don na chuan a soi zurui thu hla inti buai chu anni mel lo ni in thu donani February ni som le pasari chahmadar som khan MHEP General Headquarters wai hotin tun naya rong takapi Rebecca chanchin thangi apasal kuttuara aboral tak du lo na lam tir na le poi khoi tu chunga dan anga ro rel na phutin vanapa hall aizola pun khom na peaceful demonstration nei ania he hun hi Women and Child Development changtu Minister Pilarin Pui chuan athop zialan tirina man puyani pun khom na hian Women and Child Development changtu Minister Pilarin Pui chuan thu soin mei chia ta chunga leilen narap thak tak riat tur om ta fo mai chu za thak le lung chiat thak le a riat thua soya ma ni in luma ngei po mei chia te an him talo nia lang te an kop pui te kut ngei tuara van duaina an tok ta fo mai te chu riat thiam harati thu ta langin danin akong azo ngei theinan te
mấy chia ta chunga leilen na chu athen to lo na tur te le mi pa te po heng ang leilen na laka hian veng pui tura somin India Ramadan pui ngei point mi zong te ta na zalen le zaum takanung tura dik na chan vo apek dan te soifia mấy chia tu te po in hetiang lama har satnan to kani chuan engtik lai point helpline number 1812 pol thei ani ti putdar pui theu turin asom halani pun khom na hi pi laliani general secretary MHEP general headquarters chuan kai hruain pingur moi sailo MHEP general headquarters president chuan nei chia ta chunga hleilen na do dal na thu toya soya hemi zo hian pilal mu chuaki committee member MHEP general headquarters kai hruain kal khom te chuan awrol na hun an manga pun khom na hi ti top zui ani Mamit district a bung thuam mi tual thi na thlen dan chu thunei tu ten chui chuak thuaya poi khoi tu hrem na pengei turin an phut ti bung thuam YMA chuan an soi YMA bung thuam branch thu chua chuan sang ni som ni panga February ni som pa ni zana thia mu an member lalfak moya kum somnga pakwa tual thi na chu poyan tia atual thi na in nam noi zong arang thei ang pera chui chuaka ana thei ang pera hrem na piturin thunei tu te an phut ya soi thulak nai na tar lan danin lalfak moya kum somnga paruk bung thuam hi an khua a ZPM unit treasurer ania village council in thanni February ni som pa ni jang khan dar som vela vote share ngai chang turin achuak don ti achung te khila a ho tak lo wangin February ni som pathum khan anupuin an branch YMF ruai tu te riat tirani YMA hian malak dan tur an re lai mekin hemini chanu dar ni le chan ve vel khan luya kal nau pang hoin bung thuam atanga kilometer thung vela hla bung thuam le luimoi inkara luya ruang an mu thu riatania lalfak moya hi ani ti fin fi ani alua liam atuar nuala angonga nget takin gamcha ain suinya sayania ti sat le ke korte chi ain bela hemini vek hian thinglun konga athuam no le a bike mu ani athuam no le bike an mu na hi aruang mu na tang chuan a hlavio ni an soi lalfak moya thi na chungchanga hian kan mun police station a thu buai thelu ania chui me kan ti thudon na chuan a soya poi khoi tu ninge yarin la fiat chian chia lo thu zo fi ata na lak an nei nual to ni in an soya ni Advisor to Chief Minister Puti BC lalven chunga chuan Mizoram Sarkar hian IAF kuta airport kan pedon lova kan ramin a hlok pui theina tur le changtung zoka siam kan tum mai ani ram siam that kan tum na konga administrative reform huai takin kan kalpui meka hunrei lo te chunga kan na tho te wangin sarkar lai pui atangin be sei phak lo sum tam tak kan dong tran meka ni ati ZPM party chung in khoma Puti BC lalven chunga chuan tunlai alar airport chungchanga hian amimal poin min beina sahle a lengpui airport hi naktu kahlan mai tur ni om tak hian kan ril ruwa a om deuh ni en ka hria a mithiam tak tene zirchian na sang kan neya wing commandar puzelal minglian a hi kan zirchian na kan thon ma sabera min chana chu airport kan enkol zo lo thule AAIN a draft an nei ang hi IAF atangin nei ve phot ro ti in thuron min pe ani a thuron anga an kalmek lai chuan ani lo zong in media sanga te soi ani ta ti in wing commander senior dangtele service lai mek te po an ron na sa ti a soi bok advisor to chief minister chuan chung in khom an nei na IAF kuta airport lan du lo tu te hian kumsang ni som pakhata ram ekar som thum pani zat mai jet fighter thuruk na tur an lo peto ti soin kumsang ni som ni pahnia AAIN Mizoram Sarkara MOU draft aron thon le a khati laia sarkar MNF 10 anti puitlin main sarkar ain thak chhozui tamai zo kani chu wangin ZPM sarkar malak na ni bik lova party pahni sarkar to te ma lo lak to na kan bo zui mai ani ati airport hi khal kan tum lova lan kan tum heklo IAF kaltlangin changtlung zo ka siam thei dan kan dap me kani state dangami puiten IAF airport vatrom zok angkha ni lovin lengpuya chuan kan airport min tong ve zok don ti na ni ber
sang hi som pakua le sang hi som ni pahya khan IAF ne na leng puya ekar som kwa le pasaria zaw le si phira ekar nga azaw MNF sarkar khan no objection an lo pe fel vek to a tundin huna ahlau ber anga anron aw le si hi amak lein ka ria ati Manipur lam thu thar ngai thak chun zom te ang February ni som le pariat sang hi som ni panga a rally nei an tum chu thul ani thu zan in khan kan ria a an thu chua chuan hei hi ku ki zo nam mi pui zong zong te hne na riat tir na ani India sarkar chuan ku ki zo council hne na peaceful political rally anei tur chu call of turin na nge na rally hi February ni som le pariat sang hi som ni panga a ku ki zo chenna district zong zong a buat sai tura wa manani chuwang chuan ku ki zo council chuan ni som pasari February sang hi som ni panga laida ruk le achan ve a emergency meeting nein sarkar ngen na chu luk takina ngai tu a peaceful political rally nei tura alo ruwa man to chu an political movement tan thazo ka ariat angin thul ani ati council chuan ku ki zo chung kwa zong zong te tho ho na le thlop na wangin thinlung takin lom thu a soya malam huna tho ho na thazok nei abei sei ti soibok council chuan unaw zong zong te chu kan malam huna tan kan political malak na min thopa rem na zonga political rally thul tura thu tuk na asiam po khongaya min thathiam turin kan ngen chewani ti in thu chua anron siam ani Manipur governor Ajay Kumar Bala chuan zirtop ni khan sipai ta chuan thunei na sang takla in rem na le muan na vong reng tur le state mi pui ta him na tura te chan vo ro pui tak an chang ti asoi ras bhavana kumtin governor unit citation 2025 atana investiture ceremony nei thina thua soya governor chuan security force te huai sen na professionalism le duty a anin pek na wangin mipui te ngai san an hloin mipui ten lom thuan soyani ati governor chuan uniform ha meichia le mipa huai sen ten ven himna konga te muan na vong nung turin le mipui te himna tur konga an rong bol na chu lom omati thua soyani zirtop nia he hun man na hian sipai unit ten namle Manipur mipui te ta na an na tho na konga anin pek na huai sen na en ton tlak taka an lan tir chu choi moi an phuani ati bok huai sen na ro pui tak mani ma sial na nei lo rong bol na le harsat na kara po tumru na nget tak lan tir thei unit te hi kan khachianga kan choi moi bok counter insurgency operation po ni se ni ring pui na chiat rup na thlen dan ture mo ram chunga him na ture mo hen unit te hian an na tho tura in pum pek na sang tak an lan tirani ti in bala chuana soi hardcore militant pakua an man to a heng zinga hian kanglei pak communist party po rang ranga guerrilla pariat antela KCP te chu Imphal East le Thobal district a mun rang ranga tangin an mana ral thuam da khom na mun zau takan mu chuak bok police official chuan firfiak man te hi direct ka ruk bo mi pa ngai sarkar na thok le official te petrol pump contractor sumdong te hne na tanga sumlak lui sak na lama in nam hnoyan ni thua soyani Manipur president ro rel na puan ani atanga ni engemozat nuwa pathian ni khan ku ki zo MLA som chuan in biak na manga in rem na om thei na tur comprehensive political road map siam turin central an nge na ni thu chua siamin MLA te chuan keini Manipura MLA som te hian central in assembly hi suspend animation nuaya da tura thutluk na asiam chu apom rualin India sarkar in dik takaro rel na in rem na siam turin political road map kim chang tak asiam ngai kan be sayani anti MLA te hian a main ku ki zo po rang rang ten separate administration an phut chu an thlop thu an lo soi to a ase pathian nia an thu chu a hian he an thil phut chung chang hin soi lang lo ani ku ki zo po rang rang te apex body Kuki People Alliance KPA le Kuki Zo Council chuan thu chua ran siamin BJP hruai tu sambit patra an Manipura ramri territorial integrity vong reng tura rural lai party in ma alak zel tur thuwa soi chu an soi selani patra thu soi chung chang soin KRA chuan BJP in territorial integrity von him chung chang a soi du dan chu dan lowa pem lut chung changa false presumption atanga siamani thua soya he athu soi hian
Manipur hi state in tender ani to wangin thil thleng dik takhi haidarin angai tha ani kumsang hi somni pathuma biren singh sarkar thlopna hnuk kir to KPA chuan khotang tana administration ran siam chungchanga adin na langai reng ti soin anem hetle ani kuki zo council chuan kuki te hi in lak ran du ngor kan ni lo ti soin meitei ho chuan me ni thum sang hi somni pathum khan infalatangin min not chua kamin thata heta tang hian kanin tender of to ani antibok Manipura Joint Security Force te chuan infal le churachanpur kongpui dunga khomi pui volunteer ten dan lawa checkpost engemaw zat an siam chuan ti chia hei hi lir theizalen taka akal theina turani ti in an soi ani hemi chungchang chu mizan masalama kan ron soi to kha police te chuan zirtop ni khan heng checkpost te hi state chunga buaina a chuatana tanga din ani thuan soi ani Joint Security Force te chuan National Highway truwa Churachanpur district a kaprang le S kotliana volunteer checkpost te chu an thiata security force te chuan heng mun te hi an lua lir theipa ngai zalen taka kal theina tura ruam manna siamani tin police officer pakhat chuan a soi ani boina chuak awang hian mi zan hi somnga chuang an thiami sang tam tak anin son chuaka hei hian hebiala boina ati zual hle ani boina chuak me kara hian ven himna lama malak ma chuna sazokin kalpuyania abik takin kar masa khan president rule man ani nuwa en biren singan chief minister ani na tanga bana thelu nuwa tuti hriat lo ten phone call manga an MLA te an wawa wangin FIR zialu ani anti Manipur police te chuan state chunga politics din mun kalmek mangtangkain MLA te ngong le huai sual tumtu mi tuti hriat lo ten na tangin complain an dongani ti in police officer pakhat chuan a sai Imphal police station a thu buai zialu ani to a he thilamo phurtu te zon chuat tumin dan anga malak mek ani ti an soi bok ani thuthang pakhata chuan speaker Satya Brata chuan Jaisa son of Amit Shah ne na tangin telephone call adonga chief minister posatan cheng vaibel chheli ape tianta langa police FIR thelu ani to ti anta lang bok ani ramdang thuthar ngai tha ang cholni liam ta khan Israel prime minister Benjamin Netanyahu le US Secretary of State Marco Rubio te chuan Jerusalem Gaza in ka hai chungchang an soi dun le Rubio hian Israel atlo hi West Asia atlo tan natan mangin Gaza Strip atanga mi puite son chuak tura President Donald Trump pa Rivera of the Middle East plan siam norkal na hun tha atan amang tel ngal bok US Secretary of State Marco Rubio hian Prime Minister Netanyahu nen Jerusalem press conference an nei dun na Middle East Israel ang ramdang te anom ve chuanin khovel hi chenna mun thale himzo ka chang nge yang ti na soi nge nge chotni ave khan US atangin heavy MK84 bomb sang khat zariat te mek mai chu Israel a phur thlen ania heng bom te hi pakhat ringot po ton khatarit ani Israel in May sang ni som palia Rafa khopui arun nuwa President Biden a sarkarin kum khat don ati khotlai to nuwa President Donald Trump chuan lalna alo chan le nuwa thon chua phalna pe in Ashdod port Israel a phur thlen anni ta chawani tin heng bom te hi Israel Air Force thlona ten an man turati ania Israeli War Minister chuan heng bom te hi phur thlen anni tak thu ti chiangin ramchunga Air Force base ate semdar ani thuata lang bokani 38 African Union Summit nei na a kalte chuan a khomin thu chua siamin Israel chu Palestine mi puite suata thina tam tak thena puin ramdang te chu Israel thiam lo chantir tunin an cha ba ka Israel in Palestine mi te beina ati top ma chuan din mun siam thatna le thodun na nei pui lo turin an cha bok Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan kumsang hi somni panga chunga ta na an thil tum chu West Bank ka Palestine mi te thil siam le sak zong song aya tam ti chiat ani ti na soi mau mai West Bank be na hi ana mai lo hle don ni inalang Israel sipai ten na plus khuwa anwa be awangin naupang le zel lai te chu skula tang khangin an chuak theilawa
Israel sipai te hian gas bomb mangin chanchin bumi ten in be na thil thleng an lak le an ti chu alain bitumin an be ani Israel sipai te hi na plus all city chu asanin anil la chuak tari bok janin khopui le kem chu azon ani som hi le pasari chung te meu be di to in Palestine mi som ni panga an thi to ba ka mi sing ni chuang te chu nor chu ani to in chen na in le building dang te po nor chiat alani zel janina hian mi za som nga lai man ni to in voi som pali air strike nei ani to bok Qatar chuan Gaza in ka hai tho ni na le tura in ram siam na thu thung te soi ho turin high level meeting kawin meeting hi thlengina huai hot le ani Egypt President Abdel Fattah al-Sisi chuan Cairo a an in mu na World Jewish Congress ho tu luber Ronald Lauder nena sang khajakwa somruk pasari ram rizul zuya is Jerusalem khopuya manga Palestine ram din chu in ram na tluan tling nei na tura kong thapperani thuata lang Hamas te chuan jinglama Israel in Rafah chaklama chomdol na phur buai pui tu police officer te drone manga an be na chu in ka hai thu thlung bo chiat na lian takani thu soin an dem thu an soya he be na thlenga hian Palestine police officer pathumin nun nan chan ani Israel army in ni chung Lebanon atanga in la chuak fel tura anin puacha mek lain Israel sipai ta chuan Lebanon chimlama haula khuwa lu tum mi cheng engemaw zat manin silai an me po wangin hiam tuar te po anom bok Israel army chuan air strike mangin marwa hin khuwa bein Lebanon chimlama thingtlang khuwa a chen na in engemaw zat an labom chele bokani Israel in do thlona te chuan Lebanon khochak lam beka biala rapta khuwa air strike voi engemaw zat an nei le bokani Israel thlona te hian Lebanon chung rilaba ral thuam da khom na te bein air strike an nei le bok Secretary General Naim Qassem chuan thu asoina February ni som pariata Israel chu Lebanon atangin chuan lam siam lavin ain la chuak turani ti soin Lebanon sarkar point Israel chu mun nga la ya ala chamban aphal sak turani ti na soi US envoy Steve Witkoff Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani le Egyptian intelligence sauto Hassan Rashad tenena phone call tlanga in biak na annei nuwa le kar khat aya tam ti khotlaya ni nuwa Israeli Prime Minister Netanyahu chuan Gaza a in ka hai tho ni na omle tura in rem siam na thuthlung chungchang soi ho turin cabinet meeting nei rem tile ta a Prime Minister Netanyahu chuan Israel mitang tamjok te chua anni theina tur zonga norna siamin rangruwa sarkar atho pui Bezalel Smotrich nena tangin bansan tuma vauna atok reng boka Smotrich hi parorum tak mai ania mitang in thleng na masazok azo nuwa indor na tan le ngal mai adu ani Netanyahu hian Hamas tenena indor na chu cabinet kaltlang lo chuan nei adu lo hle ani Israel Prime Minister Netanyahu hian exlaba in ka hai siam tura in biak na ti chetuwa ama pu ani thin chu adik lo ti in biak na ti tu ber thin chu Hamas ten ni thuata langa Netanyahu chuan Iran le Hezbollah ten Israel chunga be na siama thop na an pek chung chuan Hamas te chuan mitang te chua turin thil angai thu taklo ti in ata lang bok Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Palestine tax fund atanga shekel million zathum som ni lai hren be na tur asain fel tabok Israel sipai ta chuan talkarem le Jenin kema chen na inte an hal chia Israel chuan talkarema hian asipai te thuam chak na tur ala thon bel zel bok February ni som pasaria beita khuwa Israel sipai te le Palestine thalai te inkara in beina achuak thar le bokani Hamas te chuan Egyptin chol lawa anorna wangin Gaza stripa thunun na le an thunei na ta chu Palestine Authority PA kuta hlan turin anin pe reng ti soin hei hi Hamas ten Palestine Liberation Organization PLO nena le kha an thonin ati chiang bokani Israel chuan Lebanon chimlama ralven na mun poimo panga an lu mek te chu rei tak chung ala lu azui tur thu ta langin litani lui ma lama tanga Hezbollah te anin lak chua thlengin an la lu tur thu ta lang February ni som le pasari zana
Israel sipai ta chu Lebanon chimlama khua an lua te tangin anin lak chhuat ran be se ania heng khua te hian Lebanon army point an sipai te tir lu ngal an tum ti an ta lang bok Israel sipai te chu Lebanon chimlama kar suba khua tengle bulldozer tenen inzuin khua an chu asan ta bok ani Lebanon President Joseph chuan Israel chu rin ngam har satak an ni thu sain naktu po hian anin lak chua pumpuhlum an rin lo thuwa sai ve boka Joseph chuan apoi mo ber chu Israel in lak chua ani tiin Hezbollah teral thuamero Lebanon lamin chinfel dang tur arwa man angin bo zui an ni tur thuwa sai bok February ni som le pasari khan Israel chuan drone mangin Lebanon chimlam tuipui hnaya Sidon saida khua bom mangin kar pakhat a bom le a he beina thlenga hian Israel mi te be tuma malamek Hamas roi tu pakhat Mohammed Shahin bitum ani Iran foreign minister chuan anram le Lebanon in kara flight in cancel ton na thleng chungchanga in biak na nei mek ani thule mi puite le khwalzin te tan har satna sutkian thuayani abei sei thu atar langa Lebanon president thupuang tu thung chuan Beirut le Tehran in kara flight te cancel chun jom zelani thu atar lang ve thungani